Highway 5 on our way back to California from Seattle, and I want you guys to see the snow on the mountain. The snow. Of course we need the snow. Look at the snow. This is the borderline of California to Oregon. So those mountains and Highway 5. Yeah, Daddy? Right? Yeah. And here's the man who's taking care of the wheel, driving back home. And there's the snow. The snowflakes. The snow. Look at the snow. It's amazing. The creation of our earth. Huh? Look at the snow. Snow here. Snow here. Merry Christmas, Thomas. Hello, Sione Bentani. Are you driving your Monster today? John Pentani? Hi, Tomasi. Kung matok may na maalksiat. Fatah nga we pa kung matok we na foki. Tako Seattle ko Oregon na ko border no Oregon ko California. Ako ay ke mo siya may ke la be ka ko snow be. Eko time snow be which is about to reach the border, right, Daddy? That's the border, right? No? Yeah. Look at that house over there. Yeah, the border is just right there. Look at the mountain. In California, when you leave California, you always come through this border, and then they will ask you some kind of question if they will, and if not, you just pass the gate and go. But this is the border between Oregon and California. Look at the snow just by them all the time, and this is the border. This is the little border. Go good. Actually, what they're looking for if you bring animals or fruits from different state to over here to California, you know. But look at the snow, the damn snow. For those of you who don't know, the heavier the snow, the more snow it will, that it can get dry level land, oxide level get vai, which is so good. As built the American in now high reservoir, allocator get vai, which is we need it. Of my female and my tallest snow life aulia get vai. But this is the snow. Sama gulo pe fila, gulo mai. Kau snow be ya. That's how much I'm cold with anything. And then, yeah. Look at those mountains from the other side. Mountain here. Ko mo tolu ko na ma o mo pale ko ika mo feke ke mo haole va piki
Stockton. Motol go out of state fe mau ke senya to mo feke mo mea o ko ngai taki chepta pe ho mo ngai loki kon ngawe ke mo tano kia en hanga no ato mo feke pa ko weekend leva te tau lulu leva ko ya ko foi manioke pe mo ufi aya foi tikite whanau ko toko toa pe, taha ke whanau ko toko toa pe, e ai foi pale ai tolu. Tangai manioke mo tangai ufi, pe ko tangai ufi mo tangai ufi, pe ko aya ko tangai manioke mo tangai manioke. Aya ko mo tolu ko mo fe ma mo foi mea kai ki kismasi, mo hao kau he lulu. Mo hao kau he lulu he pale tolu, pe ko aya ko pale tolu ko ya, ko foi pale ono noa e foaki. Ki he foi lulu ko ni pea ko mo mai leva o wata mo foi tonaki ke mo Christmas pa mo tolo mo hala mo senitika mo fe mau pea mo foi tona Christmas mo haot pa ko mo tau foi talo futuna ko stau mai ako no pango ngata pe ela aya te fai foi trip pe hen al ela piki mai tau tangai talo futuna tangai ne tiau ko hai o kwai hane fe fatau ne foi talo patala mai ko si talo ne matua mitonga ko mai ko ni kagai ke ko talo futuna ia pe mo probably he foi uta weekend pe ko tau foi tona ki kati ko manioke moi ufi tangai manioke ua pe tangai ufi ua pe tangai manioke pe tangai ufi e foi paleta mo tol mo fe ma mo tona ki pa nge ko mo out of state e ke la pe ya senya to mo me kai ka putala no pe mo ka tama ko iloki mo ngai ka tak chepta ko ia ko fai ki live ya tupe no ya mai ki California mani ko uha mama ni utana ki ai Oregon pa mosiato uha fakalele aina no ma uha fakalele ya pita hello vai sio ko freeway ko ni connect ko Oregon ko ki California ko mountain ya nai mana fai ai mountain metafakoi kalele foi freeway lot highway 5 ko highway 5 o lele pe me California tata pe highway 5 alotauki Oregon state of Oregon but my state of Washington will be highway 5 atauki hi bye koia ai ke to loi hina hange ko snow mo se mai ke mountain mo snow kai ke to loi ai ma ai kia ke snow aya ko the last city pe hoko mai ko Oregon border ko Redding. And some people think of Sacramento last city pa hoko mai ko Oregon. No, it's Redding. Ko Redding to ne oska Redding ipa to hoko mai leva Piola, hi Piola to ki kolos mai ki Stockton o wai ko ki mataika pe ke nei o mai pe me tonga ke ata mataika ke hakai ko ilo ke fu umisi au pita au ke to ata ko ilo ko ika mahana oku sai pe na tu ice pe o frozen pe se ke mountain ko Erica and Redding ke kolos mai ki Stockton ole ke tawat pa ke to tai mai ke kolos mai ata foi ume
a mountain. Go how high that mountain. There more snow. Go snow. We have for no one in Permoy. So go sick. Most of the lalo give. Moonga go more snow. Sige, ngay paini ko mo mga gustan ni snow. Kaya ngita fa ko Snow White. Snow White. Piolai, toki kolos Mike Stockton ke atau foi mataika ke haka mo ke toki so ai pena mau hapare. Okay, snow. Peguei uma telefonia com a UPM. You are welcome, Piola. How go you go? Felipe ngai tangai mahai holo ngai tangai mia kai ke to ta ko ngaufi. Alo hak ke Christmas. Pe mo se que snow ya ko man. Se que snow la lo fu mi a bage al. Snow. Pe ko tau lulu ko ke weekend ko tau lulu ko tau ai ko tangai mia kai a ofi mo tangai manioke beua ofi beua manioke mo ofi ka ko lulu ke weekend mo foi mia kai ke mo Christmas pa ko mo tolu ko o mo foko to ya americani ka teke mo to he post now e que ataka americani ko pa mo i americani please mo toki si yes to i mai hen yo mo i americani. I need to talk to you guys. Kau tak foki mai aku me siato na al ki siato e poto naki pa ko amo ni den ko wa mai. So sio ki he fefia opete tano mo kakai fika waki mo tupe mahina me ala ki kakai ba nau iloi anga fe maliuri waki holo ai me na hoko mahino ke kakai ba loto lai kakai ke nau kau mai. So nau tol ka ta ngai chepta ko ke to kanga ke ka tak chepta ko nang mo al mo tolu ya. I need to talk ke kakai ta hate ke lava e ko o to tonge banga kakai ate mau lava e mau tol pa ko hinga ya mau alo ke ngai chepta. We need ke bring kakai ki loto ke nau ilo nau me ko a me ko fai e ko mo fakaita ko ke kakai ta mate mo lamo to tonge sine kakai mo tolo fakaita e kakai ke mo lamo to tonge banga e kakai como me apea como tolo fai ko kai fa vai be mo fakahafa fa vai be mo tala kovi pe ki mamani so faka malo at siato e polo kalam fa fofa na toki osi pa ko alpene taimi ko poto ko taim fo ko na fa tama ko ka to ko fa post holo me a Facebook e ko me usio me kakayo itamai ka ko post fo ke na usio me na pe na to ka lo e mautana ko fa yat mo na fa lau mai mo me taimi ni spoto awia o nga mautol ko te posa mau mea mautol eta so ko le ke te fai alongoa
Taka longo ai ko fa sio mai o loto uri mai mo tia lesi mai ke mau ngawe kai mini ke te posa me ta ia faila fa piko se fa ta ne poco me no kai e fini motu ta ko ne fa ne FaceTime na ka pe ne hiti to e fa ta kai ke mau ale tai mini mau poto au pito mau to ko polo ke te fa mau me mau to ki tu mau hangi ko la piliane pe mato I loto ka ko fa malo au pito siato ko fata fa fa ne ta fa ni po and I'm very excited au pito ko ia vai kai ha pe fo ka se ha ia mo me ke posi pe ke se mai ke ngawe le ko ngawe pa ko hai tai fe fa ngawe ulele mo ka kai na fa ngawe ulele ko pango ko posi atu fa fulo to uri aku hange ko mama nta kere heri ai awe algo que se atona fra mana mai tamai e fa ta mate pa ha tama mo me afana tama ko tama ngale ta haya ko na ile na to ko tama ngale au pito ia is ke help ya huangi office but anyway olava frata mo siato the next one will be Provo and Jordan tau pe ke ko arrange me aka ta ko ya but you are what ki Provo mo Jordan ko uhinga ko fe mau ke ule ke kakai matala ke kakai ngai me aka ta na ko mo loi ko fai pa ne Oscar to ko puti kakai together and then what fai ngau ke tak ta tong ai ni silini ka wa o mai o fai lo ya ki o lo ko kakai ko ia hai nga utang at vai ko e mo tolu ko mo no fu ko americani mo kata ki fare mai post ko ni because I need to talk to you guys ka wa mo tau nga o ro tonga fai tai min e americani te ke ngai to kon ki tonga ke tau ka hau ya ba pe 2022 kai ke te me ai ko e mamari alo nga we ka ki te ka ko ya ko hula te snow ke mo se mai kai pa ko ngai chipta ko ai wa chipta ngai chipta ma ba ai wa chipta ha pai masani te walat ka motolo ha pai veo te walat ka motolo ko maui o sai pe maui o ka mai pe ka wange nga vai te walat ka motolo pa mo foi patuni ko asole ki te walat ke ta kala no ke ngai mia ko wat ka te motolo ngai frai no hino fe ka wak mga au lo tonga fai tai mini ko mi ai lava ko to tonga homo silini ka ko fanongo takai ke ngai fa vai kona ko o to fat ko internet hai John Tapaki hello ia ko mawan ne fa audio ki siato pa ko matok fokia ten pa ko pa ke hoko ngai mi aga to ko ya between now pe moe le pe nga we pe mo sanuari so ko pa ke fai ka to nga we ko pa ko ke te fe mawa hatak chipta ke ha tak chipta ko to ape o na ke algo ia ko fe ma ka kai ke fok ma ka kai ia ke te ke to na sirini o ta ma ko alu ko te lava to sirini pa ko FBI ko me ame ke fai fa kai lo ko ke la ko ke ma wa me ai e ko moment na fa ko tala no ha wa wi fa mataliri mono palo ya ki motolu e video mo tola katte video avec FBI we go to sesere pero tai min leva ka ke te fa video ya ke mosio mai ke ngawe hi Anna happy Christmas merry Christmas o fe ko mo ni night few ui mo ko ke mo asma mo pa ko ai kakai wa kape magatea na kai mas pa na kai ko sto palas pe pai magfu
Masih tes mau fumea ka tu mu fu kau taham kiri angalolo. Au ya video fa bataliri. O ki mo tolo kati ave ki FBI. Mga vale fa se se de ngau. Bagolia o fraoli ni ko. Hange ko sio ya ko be. Koe hange ko na hanga ko na kape mako ka te au na umia. Hange they feel like for themselves they are somebody and they are doing a good job. Wale ko hua ta ke internet ko ki fit botu ai bedusila. O buhape hono vai. O tohi ai ko fe fineni na ne fuafua haka. Na ne fuafua ateka poko hofi ko a luce fácil lá. Masi se vivo ka koe. Alo ai ha me fasansan ke aya ko vai. Pea fatonton mo elelo que lava puak lere ufi kapa ko lava. Taofi, mahalo ke peko I turn and walk away ke malo he no. Getting tired of your shit. Oya, o te mo te sai me koia kamo. Wila, I wish you are here. Ke ato hao mataika ke kai foi But anyway, aku alpe dai mi mo sayang e ko ke ko come back. Come back to me normal, nyango pe ke normal. Oh fatu enahe ko ne mau pe dai mi ko alu atu ko talat levai. So ofat ka motolu kato mo mawina o kuyaya alo pape heloki taki kau chepta fai ngawe ku o ku me kene ilo me kato but I think of natana pe mo mano. But anyway ko ne anga de tuke kahau ko ne osko ni ku arrange pe mo I'm me kato ko soleki probably a weekend by the weekend. Kone mau ko ia pa te toki hoko atu lewa ki motol ki mawina. And then from there te tau lava tok 5 whakataha e ngau e koe nike. Kamata e totongi ngau mea kakai, which is course kamata Californian, San Francisco ni hono kamata totongi whankiseni te kakai. Pea te toki alu kita ma whakafurisi koe na teu mani. Aya ni hala mo te whaka 5 abare. Oh my kakai tama ikai lila neka ke fitu ya na tolu pe ikai lila na ua pe mani kakai mai wa futu pe lai pe ya o mo kakai ka tuku but anyway ki video pe ki frauli Kaya frauli fralongolongo frauli mau kela ye frauli. Ko piang ke mai ke mak fetongi pekene trust frauli. Io frauli ai pe ko ya ke te frauli awia. Ko lau e au ko koloa. So kamata to mai ki Californian ko ki ego. Disappear never know what me ngai mountain But anyway. Goya na o mai me toketa molini ai foi akau pe foda ke puai sokoleti o sokoleti kai but anyway and mai foi pneumonia so mahalo kau mo ya to ata mahake fia Kagoia ko mo tolu fe mau ha mo foi tona ke mo fe kismasi o Mike Stockton wai ufia tola ni manoa ai ufi fanga futanga ilala ya upito mo tolu ko o ku ai ko great a mo tolu ko fe mau pe haki ko nga ufi ke haka pe mo mai pe mo to te tau lako hole ufi ngai tangai mahai hai ko te nai la pe fao fe nga ta hamo
Eta, o te ke lau ke te taha. O mai ke ata mo foi to naki. O mo tol na e pare ko he lulu na to ko si mo mai le va to mo feke mo wika ke mo Christmas. Aho o fat ka mo tol we. Atu ke ki malolo na ko agutu. Ma me yo fie ki Sacramento and then Stockton. Goodbye everyone.